Ki Nongialam bat ki Dkhot jangka sengkme ki Samla pule. Jantia Students Union JSU kila turkan kensan show of his Deputy Commissioner Jowai nakadaw kajing suki banbu ya ki ketem pahra ki pulet kejala hasnong lapangam. Hadirin balayo kakular na Deputy Commissioner West Jantia Hills banbu deka ketem ki pulet Special Force 10 FS10 hasnong lapangam kani ka kunhud ki Samla JSU kala hunjai bat klemi no na ata DC office. Mentang sengi na liang jangi ka Jantia Student Union Seng kami ngila late Torsha Deputy Commissioner West Jantia Hills District nagabenta ban yakun ya ka hok jong kita gi nong snong ki badon hatay po lapangam ti haga ar pendru trik jong banai pendru arjar arbo san ngile kendo ya i sar preston bat ya ka home department abai day bat ka jeng request jangi government ban deploy ya ki special force atay hapo lapangap nakabenta ka safety jong kita ginong snong tarhaga jo ka sngi ngilai kendo ro ya i Director General of Police Government of Meghalaya ban bu kan ju ka sithi sa government nakabenta ban pan ya gini ki force ki balong special nakabenta ban safe ya kita gi nong snong ki badan hapo snong lapangap te mentang sini hadin bangilai dapat tour sin sport sekretariat yang EDC Dkhot yangi bat ngilayo ya kalat ban ya kendo ya Deputy Commissioner nakabenta ban submit ya kanika ultimatum for the immediate security for the people of Lapangam te hadin bangilai ya keren bat Deputy Commissioner ngala request ban bu ya kiniki SF10 ban nagaliang jong Deputy Commissioner ila hak confirm hai EDC baka don sisa ne SF10 nagai liang jong ki Assam hati hapo jaka ya kajia hadin ba EDC ila phone sya sai sama outpost dan liang jong police kil confirm bagi don sisa ki special force ki badon hakatai ka jaka ba ya kajia hak pedeng ka ki penar bat ki karbi dan liang Deputy Commissioner ila ai ka assurance ba in thought no sa government nagbenta ban bu no ya gini special force hakte gesnong baraga jo por ila kularro yangi ban escort ban pahara ya iwai pa iwai inong songsnong bat khamtam to kinong songsnong ibom pat pendep ya ka thung ba ibom la ban pendep ya gani ka thung katep nagbenta kate inong songsnong bat ila kularro yangi ba ila kerpat ro yangi bangin long kita ki stakeholder kita ginong snong kibastan na beta ka Jantia bandon haga peace committee benta ban wanra jingsuk hapdeng ki karbi bat ki penar nagabenta ka future solution jong kini ki pending border issue te ni nang Jantia Student ni dadap daga jingsuk komen banagaliang jong EDC ila ai kata ka insurance na benta ka ni ka singi. Bye, Shillong.